twiteze kureba ikizakurikiraho nyuma y'uko ubu bwami bwaba bwemejwe. Twerekeze gatoya muri Kenya. Igihugu cya Kenya cyafashe icyemezo cyo kugabanya ingendo z'abayobozi, gukoresha imodoka za leta ndetse n'uburyo bwo kwakira abantu baje gusura iki gihugu, ngo ni mu rwego rwo kugira ngo bagabanye asohoka ku ngengo y'imari ikoreshwa n'abayobozi. Bagabanya asohoka ku ngengo y'imari. Minisitiri kuri ubu musigire w'ubukungu muri iki gihugu bita Okuru Yatani niwe bitangaje ku munsi w'ejo, ndetse arimo aravuga ko bagomba kugabanya amafaranga yose agenda ndetse no mu ngendo z'abayobozi bakuru, kubera ko Kenya ifite umwenda munini cyane ifitiye Abashinwa ukomeye cyane, ngo ushobora kuzatuma ahubwo n'ibisekuruza bizaba bikirwana no kwishyura uyu mwenda ukomeye cyane bafitiye igihugu cy'Ubushinwa. Ejo bundi muri Kenya Nairobi batwerekaga umuhanda werekeza Machakos, ahantu hari umuhanda wa gari ya moshi wubatswe na za miliyari z'amafaranga baguje leta y'Ubushinwa. Rero akaba avuga ko bagiye kurwana no kureba uburyo bagabanya amafaranga menshi atangwa yaba mu ngendo ndetse n'ahandi hose, ndetse n'amafaranga y'imodoka z'abayobozi bakuru, kugira ngo barebe ko amafaranga muri leta yazamuka akaba yagenda yishyura n'iyi myenda bafite. Twihuse dufite iminota igera kuri 2, amakuru ni menshi twabateguriye kuyavuga yose ntabwo turi buze biri budukundira, ariko turaza kugenda tuyabagezaho uko tubona umwanya. Perezida John Pombe Magufuli yaraye asimbuje mu buyobozi ukuriye urwego rw'iperereza. Yaraye amukuye ku butegetsi, twiza no kubabwira amakuru, akaba yakuyeho uwitwa Modestus Kipilimba. Uyu yaramaze imyaka 3 ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubutasi ndetse n'iperereza muri kiriya gihugu. Ahita amusimbuza undi bita Diwane Athman Musuya, wari umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenza ibyaha muri polisi. Nta mpamvu yatangajwe yatumye yamukuyeho, ahita ashyiraho undi, ahita anamurahiza yahise amurahiza ako kanya. Muri Zimbabwe ntabwo ibintu bimeze neza kugeza amagingo y'umuryango wa Mugabe ndetse na leta ntabwo barumvikana. Ubu noneho banatangaje yuko rwose byanze bikunze umuvugizi w'umuryango wa Mugabe wavuze uti byanze byemeye kuba mutaratugishije inama y'uburyo umusaza azashyingurwa, ati twe ntabwo twabyemera, azashyingurwa uko yasize abitubwiye nk'umuryango we. Ati kandi nta nubwo twifuza abagize guverinoma baza kwivanga mu muhango wo kumushyingura, ati kuko biteganyijwe yuko ibihugu bisaga 50 n'abayobozi babyo bazaza kumushyingura, ariko twe tuzamushyingura iwacu. Tuzamushyingura iwacu kandi tuzabikora mu buryo bw'ibanga rikomeye hagati yo kuwa mbere no kuwa kabiri. Ni kuwa mbere no kuwa kabiri. Reka dusoza amakuru yacu, andi menshi tubafitiye turaza kugenda tuyabagezaho, ngere ngo ndaza gukomezanya n'ingingo.